when you baby chrono or no na or constitute these a year constitution review commissioner and penifo a wado amotena so no modoso pa modoso pa chairperson de ma a year constitution review a year commission of inquiry no 2010 and omote ya based on a year CI 64 and what it is our commission ya and penifo etena so no modoso Professor Albert K. Eye Fiajo, Professor Emeritus, Edema Public Law, or no chairperson, or Saberi Makwesiata, our Tosumienu, a Paramount Chief, Cape Coast, no Kahubi, na Idrisu Abu, Kumban na, or no ye Paramount Chief, Dema Kumbungu, no also Kahubi, and these and many more people, and I know I'm here part of it, and it is a brand new one. And as part of your editorial, no, we will talk about this Constitution Review Commission. Any fallout, I shall say, boba nansen. Yabekwa humane so na yani yera Daniel Opon akotwetwe nkomo oye educationist wa bene pa yeba no enwuma sua ye nkyere ya dwene wo mu a wa bene wo mu yera oti yanka no pai ye mo achen mejemo so apumbo ko de nyame adom me hoye mo so nyame adom ye nso ye ho ye papa anopedi e ba wo nan so a wakoye opani a waben wo nwuma sua nsem so no utag wo mo strike no ene ne da etoso edu eko edu baako asunsun sanso ne saying. Yeah, it will paint a gloomy picture in terms of our education to the global world. Where I are covered by ama academic calendar na sentia finanka na me ya duma ichizu kakra. And highly unfortunate. We are seeing no behun is about global in any area because you see we're in a global world. We are seeing in Ghana, the university teachers on strike. About I paint a gloomy picture. Then also have an adverse effect on our students that we teach. And now, me pasa you throw more light on the content of Niema Womo Eye Nina. Don't you think they are demanding for something good? Yes, they are right because we have some lost by okay, those kind of allowances now they are entitled for over 2014. I'm buying it now, and I'm buying it so bit here, but up to now, Omunya NTI, Omuha check. They are right to do those kind of education. And yet, born, Nimumiana may send Ukrano, Nanka, Omo Chores and Tomako. It's in Omo Chores and EVA and Omuko and Nanka. Bomba buying Kokosenka, Mubi Skuna Maya, they will not come there and come on and make sense. And may reason be simple to come on because so much on better we are and can start years at the eve of the exams, no, and almost striking. By honor, by how you end the big jeopardize the academic calendar, Nanka 81. And we have to know spire those category 2 and 3 allowances are almost can watch them now. Idea almost. I don't know why I'm going to see na BBI said the na sayaba. So they should pay them. They should pay them. Yeah, they should pay them. Okay, so looking at someone woman newly elected secretary, Edema Utah, the Professor Ransford Jampo, or just say omupa omompamu omunyina nya dia omobe ne aba ochina. Don't you think it's as a abino wa relaxing in dealing this particular issue? Yeah, we said labor issues, no, and yeah, government of the day say Sebio President Akufo-Addo, labor issues and has to go through processes. The processes, you know, and they should be fast and doing because barely 10 days to 11 days. And the school, so Sebio yana teacher for striker. Whole repetitions, no, and then now a check, but it's more deadlier than a doctor going to strike and to be automatic. And the only is the process is not checked. The eventual labor commission say how many attention company for non-tenancy. Now they should resolve the issues once and for all. Now and time maybe. Now, okay, the stance are you tagging so atikia. Also, are they ready for any negotiation? Ebe boama, omo demands, omo press it home, no? Ombeti me achieve.
yes, so the process beyond they will be willing to avail themselves for the process because some monocrano. Say the teacher need na kora pass ya na onya ni die. Nti also mudimi no posture aban cutting omumra metrase and a labor commission cat no man metrase ombeba na omane omatrase. But anything that say omusika sem no obe road map say communicate say adwuma say ebia August and after September and October no I don't think that they will go back to the classroom posture. So there should be a clear roadmap say on sika no. But I know okay so they are more doing that here. Because some of the classroom say they have been subpoena to go to classroom. But they are still adamant. They are in the house. Okay, for example, the okay, yeah. They are not ready to go to the classroom now. And some major okwan akokra no o educationist. Yemfa ne say aban na fawo say brabeye consultant fama omumienu be your advisor ma eye utag e na aban no asembe na abeka kira fanu no. Oh yeah, make kira mo you know say we have to sit down as soon as possible and resolve it within the few 2-3 days in front of us because chronic you know no say academic calendar no and also those allowances now teacher for no omodia and tikakwa nini hwa kasa na ya issue white paper on it yeah next year betia ebia emfa November betia say December betia there will be a clear road map the teacher for no see said you nipa they will understand and they will go back to classroom but they are going to say every will be out there monko classroom show me monko classroom and some yanka ho asem dia the show so mbeko nti they are once their union is strong and they want to get that money, you know, they will do all means to get it. And for them, and to advise the government, say within 2-3 days, yeah, now they should be clear roadmap in terms of paying them. They should pay them, and so that they'll be happy and go to a classroom. Or classroom, now the condition of service, the fear and yet. The class because on child you no on child bia o so your sound mind e child here and check ganye sika fofora afi na omo pre e de aka ho ayo musika into if to advise them there will be a clear roadmap in terms of payment of the money for the lectures. Okay, yera ma yenase anope obre no adaje wanyama yen. Okay, eniti yani yera Daniel Opon ena ekotwetwe enkomo edifa utag womo atuate omo ate bepem ne omo se nyaade omo ko school mu akwa de na ne omo ye ne se nyame yadom a Monday kra de omo be intensify no chance omo se betutu school ni na mu a omo konkonko kira de kra ebiom omo nkusi ho kra school nu ankasa kra omo tum tinane na ade na ni ayeden papa Brad Nelson se yenchia Yura ASP Edmond Ejikum ono ye MTTD commander ewo Brim Central ha enomo Brad Nelson say always show a fruitful day na nyankopon mo akoma so ade mrema nya wo nko a one wo mrante no asemo yade papa nyame onhira mu nyina ma akoma Brad Nelson ena wose ye nchia ASP Edmond Ejikum ne mrante MTTD commander ochia mu nyina ene ano pay abusia kan na chane so se dwumadie no eye Maakye live on Ahinkan 93.3 FM eno an yegusu ede ma ona efiada nso de sedi onimu no eye na bibia wo mu bi na Constitution Review Commission one more report on the buy and we will talk about it yenwie na ichina yebeto aso yenko na yenkonkodi Johnson and Johnson edra ne ye hya ase de awo nkrofo no yenkodi no nso honkomo kakra na yene yera Michael Nana Yaw Asare or your health practitioner yene ko dwenkomo nana otiminka anopai mamu ache. Good morning, I'm so sorry. Apumbo kodie Nakofon na say nyame adome so me ho ye pa. Okay, inti you heard the genesis of Johnson and Johnson.
omo ye de ba de na de no omo de aba ne nankasa nso de no omo so omo sha ase Ministry of Health. Okay, me that see. And pa mi check you for na. So do ka kan no. I'm saying Ghana for be ahwe any more che about vaccine. We will airborne aban so bo. We boy which so bo say classable vaccines, but actually any man it will be in the earliest March mo by am very being by a share any more who share the aba into share the young corner into Gusu to football be a corner in San Canyon day. So the best no there is rapid increase in the COVID-19. So into be into Ghana vaccine ban into 500 na into more vaccine and more by into COVID-19. Or na amount strong immune system to withstand the COVID-19 virus na and so Enti vaccines do do say na ba be pie mu Ghana ha no mo. We to so saying. We can one is the second time like the first one by different company. Until we like different brands from different company. Second one and so about I will mean on high potency it me born by free the COVID-19 virus no. The kind of say this AstraZeneca or Zeneca or one. Yeah. Oh, okay. And we a day Johnson and Johnson. Yeah. Like Obedience was named after some scientist. Oh, okay. It should be a initiative. Then we named the particular thing. The vaccine was named after Johnson and Johnson. It was. Meet me. I can Obuoba and Obuoba. Yeah. Oh, okay. Still ehun da so won krofo mu with respect to a year vaccine ya year we. Aseme na wo kan kire sa afọ no na ne to so mienu abai. Yenko ana me yenko. Ne etwato kra eye hinfo ena wo so mkokọ wo ne to so mienu bi. Okay, me that see for these questions Manisha in this point oba enima oko hospital ko panie TT tetanus panie meaning na vaccines e wa kra at best BCG measles polio meaning na vaccines. None of these vaccines is produced in Ghana in February inti mesemo sai hunu we mu say ko wa ni maboni be si we no enye no kre na so first one ebaye ye no yetiase ibia nsie bibia nsaka ye mu say bia ye nikosu no asesa obi sexual function swati obi intimate ni na ye hu sa ye ohawni bi that means my body be see a watch no enye no kre ye na intungu so na ye mfa ye hu vaccine no nyenko the first one obu ho owu bi I think in 2 doses over first one even can next 2 months man kwa ba ebia mi se no one aka me last was no na vaccine san ya amano nti we na aba no nti wo first one unya wo second one yen kwoto aso na yen the complete shot of the vaccine na yen fa enkoye ni. Okay. Yera ma yena se yenim se sisi ade omso ma hya ase wo Greater Accra and Greater Kumasi. Yeah, metropolitan. Oh, okay. Nti ye kakra na be ba other regions no so on. The stronghold of COVID-19 no. Because here Accra and the stronghold as a agent pa and a na ko Greater Kumasi or say na you Accra the ones that want a cities in the so ni padam na ho na. I mean there are many and they can work sa on ko to ni we are na fi atesi e nkuma kakra no. No be any fan into a vaccine. Okay. Yera yena se bibia ni ebesan ba biom. Ye health practitioner Yera Michael Nana Yaw Asare ene kwatwetwen enkomo edifa vaccine COVID-19 vaccine no ho na efutuo no akom ntimume yentie na fe ye nyina ye konko wo bi na mwa ye mpa. Me ba to tie we ma me ba ye san etoa so e de ama wo enko ba bia. KNY Electronics. And the Dawono. So TV, rechargeable Bluetooth speakers, games console, game CDs, Bluetooth headphones,
sound bar, computer accessories, mobile phone accessories, and a mobile phone ankasa. And one KNY Electronics. You so watch him down in Potama. Problem be anyhow. Upeso beto and you may be do so poor. Equanda ho. Nemuno. So pese di bro baby bia uwa. Fre KNY Electronics. I was 020-580-3647. Anna 0244-055-122. Ojam se upe quality electronics product dia. Eye KNY Electronics. Yachira kwanya yuhena. Ye one crying. North Carnation Swan Lake. Yani Holy Trinity Bus Stop. Ene di hwenimu. KNY Electronics. Quality product nkwa. Ene yetong. Thank you. Thank you too. Still live on Ayinkana 3.3 FM. Jumedi ni ye Maakye. Wohwa wo mre no a na chese simano miensa ena abwa pa no pa nonkron ho. K Asenso Limited semen kan kire wa no pa ise open nkonwa papa. Nkonwa a wutimu a omre nkonwa a wutimu a utumi edandan wo ho optimi fa de o ba bia wo pese wo fa ne bia. Eye K Asenso Limited na me kan fa mo anopa yi. Medofo yi kokoto bi wo ho no mo sanse eho ena nkonwa papa ni nyina ewo. Ye swinging wheel office chairs na wo pe. Nkonwa a wutimu abetimi adandan wo ho. Anasa wo pe quality wooden chairs akonwa eye nnua ne de aye nanso eye papa. Authentic bookshelves ena wo pe. Nkonwa eye kama anasa bookshelves eniem so do document nkrata asem pe ba bi di ahye ne de me kanfo eye K Asenso wo book shelves no ene de ama na no pay ye chi kwanya yira kwan ye won kran circle adabraka of Iran clinic kanesi Flamingo Road obehunu yen e wo ho na woni ababedi juma frame was 0302 257209 and 0302 919 739 K Asenso Limited or say home of quality office chairs and book shares. Na we nso say snit enra ye no mo bon komo mamo e de tuye nyina ndim se omo de merger NIA number and a snit number no omo kan abom star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash na wa follow prompt no e de amame me pa cho se be fo ani so nso a na wa fresh 0302 611 622 0302 611 622 and you to free number no so yeah Vodafone pe 0110094 08001100094 Vodafone phone kwa na bitimi afresh at to free number no email no so contactcenter@sne.org.gh contactcenter@sne.org.gh WhatsApp on here 050,000 30 50 050,000 30 50 social media handles ni na ubetumi akoho ma yanko ahoma ne so na yankobo enkomo we tew emfa ema mosese ya yani PRO edema Grasag Gimpa chapter no yene no kwa akotwetwe enkomo yewura Emmanuel Enkroma Fortia yewura wote yankan no pay mo ache de ba henkan 93.3 FM so yeah me da wate me ma wache ene otiepo na okay Sure. Obia jo so papa. Ya ka say grass saga de ba de. Grass saga ekuo I mean school into aso school for ekuo. They can't aso school for omo di nkan after first degree ni omo to aso so omo master's degree. And our PhD degree into Grasag no into a social school and now when Gimpa branch ya Kesiano na Ghana na but school bia the branch and Niku. Okay, just a Graduate Students Association of Ghana. Yes. Okay. Into Sanet it's now man to a social school for All right, inti endra na International Youth Day bunu a wo wiase nyina da yisi ho no mo ane yehwe kwan ye befa so a yenso ye de adwenkyere beboa ma oman atimi akọ nanim na eno na mo nso mo de ma no betum a mo kire se wo se ye invest wo ye youth no emu se ye ka se ye invest wo ye youth mu a mo pa kire sen open idea ye can I mean very simple. I mean, yeah,
sɛ wohwɛ a mmabunu na ɔman biara da ase mmabunu no kankɔ ɛna gyina hɔ ɛma ɔman biara ne da ase ɔman biara bɛsi yie a na gyina mmabunu no so nti no yɛsrɛ sɛ sɛ ɔhwɛ ghana hanom a nansɛm a yɛyɛ ghana card registration wobɛhwɛ a mmabunu no nko a over half of the population nti sɛ ɔman biara bɛdi yie a na gyina mmabunu no ahoɔden so ɛna yɛsrɛ aban no sɛ ɛndɛ ɛyɛ fɛn sɛ mmabunu da yi deɛ yɛpɛ sɛ aban no ɛhyɛ mmabunu mu ahoɔden mu kina sɛ ɔbɛhyɛ mu kina in the sense sɛ wohwɛ a sesei adwuma ɛna mmabunu no ɛrepaeɛ nti ɛnam sɛ mmabunu no dodoɔ no ɛne dwumadie biara ɛyɛ ɔman no nti no ama ebi mu koraa mpo no anidasoɔ ɛyɛ abɔ ahwi nti no nti no yɛsrɛ sɛ aban no ɛbɛboa ahyɛ mmabunu mu ahoɔden mu kina ɛfa agriculture kuayɔ sɛ ɔbɛma agriculture no ayɛ attractive ama mmabunu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi adi ahoɔden ne yɛn nimdeɛ ne yɛn nyansa atumi ahyɛ mu ama biribi biara akɔ nkan ama ɔman no nti na yɛtwe aban no adwen aba so sɛ yɛsrɛ no ɔmfa n'ahoɔden ɛnhyɛ mmabunu no mu na yɛntumi mpagya ɔman no ɛnsi na ne tintini ntietie na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ano no. Okay, nti talking of say we invest ɛwɔ mmabunu mu no was say yenya thematic areas ebi mo list bi saa a mo bɛpɛ sɛ mo bɛ draw the attention of the government because so we say invest in the youth there is a general thing ana me boa me patcho sai pepepe nti mo wɔ any thematic areas bi me patcho sai pepepe okay nti no the person is saying one your main way I can say aban be boa in the agriculture side so best strength agriculture side no na mmabunu no etimenya ye friends bibia ye ewo kuayom na afen so no wotimi aboa ama de nsanu dwuma a mmabunu no bibio na won nsanu dwuma bebree enti se na be obetimi aboa ama bibio na etimi anya ye friends experience ne mo se na be ya sikasem ni ade so no obetimi edi ahye ye dwuma ne bebree bibio na wo nsanu dwuma ebi so woni die fa ne mabasika a ye de beye no ya asem nti ye sra ban che one obeboa ye e wo sikasem afemu na afen so obetimi ama kuayo no so aye fe ama mbabun dudu na enya hodo etimi aye adwuma nso wo kuayo ama ni na etimi aboa ye man nti baako ejina sikasem afa na ye to so yenu no enso ejina se obetimi aboa engage mbabun no bebre e wo kuayo Okay. I think that our point is well made evident now. Into the best year, be any best number be ma. Okay, yes, so yeah, that's papa. Payani Emmanuel Nkrumah Fortia or your PRO Edema Grasag. You can say Grasaga, not to say a Graduate Students Association Ghana. Gempa chapter no ono no kasa edima wo mo gempa no e won kran na je se no su suapon kakraka pa empanimfo nyina kɔ hɔ no mo kokɔgye adesua na ɔmo hwɛ kwan ɔmo bɛfa so ɔmo bɛtutu sikasɛm administration ne nneɛma ahodo a keka ho na je se Ghana Institute of Management and Public Administration Gempa hɔ na yewrai owa yene no kokotwetwe enkomo o hwa mre no asima no edu baako na abapa no pa nonkron ho nyankopon ya adom a Constitution Review Commission one more report no you be go through and those of you are more Facebook we have a copy here and we will go through na yahwe one after the other and yoma hudu bi ankrofo ahya ase ebobo so se enche and fix the country demonstrators na omo say they are demanding for a total overhaul of a year in 1992 constitution and fortunately for us in 2010 Professor John Evans Fifi Atamels nyame fa ne kransie or constitute commission of inquiry say omo nhwe na omo go rounds the country in fact they did and they presented their report
we will go through. If it will take us 3 months to be talking about this and I say to review this Constitution Review Commission report now, we will do that. Na yahwɛ de yɛbɛboa yɛn ɛne ne yɛ ɛmmoa yɛn. We will look at the quantitative aspect of it. Na afei yahwɛ the qualitative aspect of a Constitution Review Commission no. Na ya discussing no extensively. Enra na youth day nti the Constitution Review Commission editorial no ebe she free mu ansa na nyame ya adom a dwoda yatumi adimu enkomo bebre ene no ye ba bedi nkomo youth a wo Ghana ye bedi nkomo mabunu ni bedi nkomo empanimfo sese mabunu empanimfo to say kom mabunu die mu empanimfo no to na esana eba mabunu die mu no mabunu no are they prepared, and before you can take over the leadership mantle from the current leaders we see, you have to prepare yourself emotionally, psychologically, spiritually, and physically. Intellectually, so you have to prepare yourself. Because yen to me, enkasem penin fone ma ye kwan na yen so yemra medi penin na asa agoro we yen ani so there be. Menyi ni se wo ma wo fie na opese odi akire ja udi beja wo ba no ni agoro we nani so there be. I was say you to not prove our leaders, they should prove the elders to say yes, they are capable, they are willing to take over the mantle from them. And in channel point, we're going to discuss this extensively live on the show. Myself and my colleagues, we've got very young and vibrant intellectual people. Omoye Juma wa Hinkan FM ha enomo. Nti eneno ubia eba be die ni intellect edi akire. Ye di position se ne nsa enioma ben no susu se odi gu apromu ebeboa. Na so wo hwe sector bi to say in this case we're going to talk about health, we're going to talk about security. To youth forum ni eba be ye no. Youth forum. Youth forum ye ni bri abre no duru ba bi abekwa kwotwe yin so di aba bra Nelson onko ba bia ono so mra because ye so ono so ani je entertainment aspect of life eno so ye betimi ya redefine no ama ye nyamfa so bebre and nyame ya adom e free joda e no mensa ka auditor general's report ye awrade nyankopon sika pa Afrima ya spendi e wo Afrima ho entertainment for no. I would want to believe, say, if you watch an economy, they will talk about it. Into Amoka Monday, Yansu Yabeba, Afrima, you are spending almost 300 and something thousand Ghana cedis. Ewo Afrima, huh? The question is, Afrima, no, for so be pan again and you're free so. I know it is not part of us. Into no, yema and mambe digress the topic for today. Intinano pay mensa coming penning for Hamianka Sami colleagues. I'm in one way, Jumamu ha. Ye be bon komo. Edia fire in health sector no ho. Almost to we are near in security, and then the final one, who says sports for so we will talk about sports. Na we are yama kwan na so abamubi. Inti we are going to discuss this. Ye be used to adwene edia discuss am who say yes. Oni pa not in cancel or yes sports and yes sports na sa keke. Otin in cancel or entertainment and entertainment sa keke. Cost you ho no mo na mo so aba. Na monhwe onyamba on okay na nka yen for no nsunwura mu bi na yenhwe ene yen youth know what we also have for our mother Ghana. We don't just talk, but we make alternatives, we give solutions, we define remedies to curb certain problems in our society. Intimenoka say Joshua Kwabena Jini be joining. Okay, already here. Joseph Kofi Ejiri youth expert ene yani bria no wọ́n say yemi onu nya eje but ono eje no nti ono no waji ono ho ahometi ono edi kan je eje no ono no ho ahometi nti omunhwe no ko yi wafam behye I say Joshua Ejeni ene Joseph Ejiri eje but mami bi pe wasem pa o Minimum says I'm going to da. Me and wo ajenim.
maame bi atabe bi sana se ɔtabe bi so ase Saa. oduru ha bia o se ohun so obi ate wa so woni ajenim na oni ajenim na ana se ne mami ni ajenim ana se ni kunu bi ana se wa kai tete bi ajenim bi a one ne ye yi bi enti ye chia na no pa yi ye chia na no pa ono te obehu ono a wahu otie yen pa nso enti onfa yi ni agro enti ena ne ya dwendwe ho no enra na eye International Youth Day adwempa edu ba nso beko obedwane wo mo ho enti ne na wa prepare dia mame mo mpe ma ne bi nso wo ho no mo emra meka ho emfa ma yen yes I was say youth no ye kire mpanifo no say we are ready, we are poised to take over the leadership mantle. Ye betimi nso de adwenkyere de abo anye kasa keke ne yetimi ka yetimi nso de adwenkyere a emu da ho e de boa ma oman kyekere yetimi fa ne ntoma pa efura anything mpanifo ma mensan ma akwa ba bi mo officially. Yes, boss. Yeah, share yankoma twetwe ya bande na yaba ma bande de na ma ba yaba so kai ya bande ne so kai oh ya bande ne yaba o si etimi wura ba bia fa da bi Egypt fa America no say o si etimi hwe ba bia o ntumi ma Egypt wa bra won konkohwe Faro ne dai masa na say ya ma Egypt ya nyese ya ma Ghana for no so man ne de ne yaba sika no so e wo bi purse mu ona ya purse holder anti purse holder nso wa ha o wa ha bibia so egum kama timo bia zuro sa pepepe okay nti ene empanifo bebre na omutie yen ye wa amanyofo omutie yen ye won hemfo omutie yen empanifo ene omutie yen yeso ye be display ye nyansa ne enimde kakra e de akere empanifo no nti no enema miensa ne ye behwe yen health, the current state of our health. Oye sports okura wuhunu bi yen security, the current state of it. Oye sports okura wuhunu bi oka news wa wuhunu bi oye entertainment ya wuhunu bi. And the final part will be the sports. And also so send a sector and no so many ehunu bia enche ye bedi mu nkomo. But before we do that, na me fa we ntwem ansa. KNY Electronics. Say men kan kire wa utie me anopai. Say a quality but affordable TVs and opa type, size, kind, whatever you're looking for. Be anonsa bitimi aka wo KNY Electronics. Rechargeable Bluetooth speakers. Unsabe can be games console, games CDs, Bluetooth headphones, sound bar, computer accessories, mobile phone accessories, and brand new mobile phones. And our power, ubenya ni nebi wo KNY Electronics. Me pa chao yeni achimodan yeni abuabo yeni baby aya won crying. North Kanishi Swan Lake. Yeni Holy Trinity bus stop no ena idi enhwe animu. Yani Holy Trinity bus stop edi enhwe animu. Me ba cha so fraying na ba bibia wo bia wo dan ofo ase ayire bi ba bia wo bia no yade a yebetimi de niema ne de abrew wo ho eni nti obe fraying e wo 0205 803647 0205 803647 and 0244 055122 0244 055122 ofra eya no abo medin why obo medin a discount yes obo medin a discount so mo amadi kan frɛ no discount no ya mo mama te ho asɛm na omo aka ne hunu sɛ nya agro ne yedi ani abre pa. All right, and in Tinkoma, ye baba twetwe yi me pa chow unsu betumi de wadwen kyerɛ de aba 0594 841044 0594 841044 empanifo ma mensa mama kwa bana fe yen hyase yankasa enra na eye International Youth Day. My first question ni me hyase de free ejenim ho head of sports ahinkan FM me hyase de feel ho yen youth na ye wo ho sisia no. Are we ready to take over leadership mantle at the free yen current leaders ya yehunu wo mi? Are we ready? Yes, Obuoba. On say mamenda senior akonya ode aman say ni nu so sa ensemu yen so ntimi nkire ya dwen emfa ho. Onim say bibia mu no say eba na say ye tu anamo bi ana say BBC ye ni so. Bibi o baby na say nyina ye prefo a ye omo ye ready na ye omo ye bedi akirefo to ohwa ebi mi say me leader ebi mi say oh me leader dia una ye ma bedi akire so that say ye o the point bi ase wonu ma ye omo a
omo pese point we dey pese ekodu ne omo point we dey ase oye bi sa keke okay do I senti won say maybe I go school no obi bi say teachers no is anti uno ubeja o ma na say ubabi so what I say so what you can say e fa no we are really prepared baby so no enye really prepared so make me take this mantle no and nya why prepared no so no uhu na oboba uhu no eni so ani hu bi dey esne ni so and you bet you say nansen mu honom wo hwe yanka say colleagues youth I mean aba or Ghana ene enyama bi o mo dan dia eno no engina ho empa nkyere potin say sa dibia no yebetumi abaye dey yebetumi akwa koduru honom because we are young guy na say also the drugs na besi weni so a I mean you know ma ho some years bedu no tibia na wom sisi ano untimi enye saa so what I say so achievement that we need na person bedu time bia so fight for bibi no now even me the body no kwamba what say body no empo na adwen no so what I say so me little thing America for when say ebi mo I very very serious and some parts so no enye I mean very serious say serious sa friends positions na e die nim no e betimi take okay all right nti me da sibebre ya ne head of sports Edema Henkan FM Yura Joshua Kwabena Jenim and ono so anu sisi ya no mahunsa adepa nso adjoining adepa news anchor ewa Henkan FM ha enomo ene de topic ni nti obi ani abrepa ye matifo na wabonte ho na hunu se enye sebe asresem nko an yetimi nso so kira adwene a mpanifo fire beboa adepa enra na International Youth Day yen youth ye wo Ghana sisi a yemfa Ghana me yen kofa eni ada we bia ye hwe Ghana ha ya yen youth no wo hwen ya ye ready say dachi ye pe MC ye pe DC ye pe assembly members ya ye pe ministers ye pe doctors ye pe mpanimfo a ye ready see be take over sa medawase ni akwenya odi amame say ye hwe sisi youth a e wo Ghana ha no say ya na ye hwe dachi say youth no betimi abeteki sa position na ye papa nom ye nananom edikan abefa say president doctors lawyers ni ministers na say youth na ye wo mu no ni dodo na entimi wonom ebetumi ateki sa position no esua so wo hwe say youth ye wo mu a because ase obi ahu ni say me ye obebu no me ye youth na wo say me papa ana me mame edi mi si bebi ansana betimi abedi say di bren sana sisi aba youth ni trimo enti akoya say eniema bone sabe eniema tantan agobone dodo na no youth no wo sa de edimo na wono ma de sa enisuade hu na si wo mani so say o mbetimi akodu san pempenso no oboba yesusa wonu musu apa oba man Ghana mu a wonu me di se ni suade hu na si omani so say obi peso ye doctor obi peso ye president obi peso ye minister obi peso ye titru ni e wona busua mu no esa because me ka se sa obi wonu mo beka me pese me beye me busua me so me ye sonko me beye otitru ni e wo me busua mu na nso na no ode aka dwen ne ntesa because so hwe niema bi ne ye bi a wo dan na di wo mpatamu a ana ni area wotena entesa eyenano eno de aka na mum adwen no entesa because ene wo ba youth a oba mpatam bebre na enipa dodo a wo mu a wonom ye mabunu a wonom ebo abrabo pa no eye ketua bi se ye cha na se enipa du na wonom a emu 7 ene efa kwan bone so ena emu 3 efa kwan papa so sa na ene ete organ ha okay asɛm a ɔmo nyina kekan we sɛ maburu ni bia yɛ krado bi sɛ maburu ni bi nyɛ krado ma mimi sa AJ sɛ yɛsɛ maburu ni nyɛ krado a obi wɔ baabi a yɛbɛtumi de sobo akɔbɔ no ɛyɛ maami bi ɛyɛ papa bi ana yɛ ɔno youth no ankasa no a yeah boba me mic na afi no aba yes even no bound from question na obusam ne de to me hu ni say you can say youth no me fan say 100% the omo can purchase say bia be say
emu be 60% there as omo nye ready say your mom di brebia omo be ye omo betumi aye man aye de di kan de so one boy youth na nkasa ho first what I say because aya na ye tena wa twen say obi meboa yan ansa na ya de yetuma ye bibi ene ye one youth na ya ba na de me hunu say bebiri ni sa no mte because hunu say ebia odan ha no te ne yampinya bibia ma no peni bia nya bibia e wo hanom say obi creative bibi so nkoye nti no na te say life no ye ne basasa entunu de di kan ne bebo youth ni say asa yempagye ye ho so say ebia pese ye bibi instead of say bia wa tro wa sikura na say wa feli bia so wonya adwuma bi ye na say wonya 1 city 2 city bia wa kwotro da people na aka no onye o na onya na ode ye niam ensem fata credit to ni phones akase na nwe fi say owo ebia mathematics bi o feli ya na say english bi o feli da ho say so ye de okwotro say de be ya opportunity ni ba obetumi akọ so because of eboa o na say bia wakọ anima na che say wankasa so why prepared nipa na eboa wa because me ngini say what ya say na mampani bo obi din say sisi ya kone deputy minister ye nje onkrata o di go school ye ba je sa na mani ni na nti you two na say to be prepare ho yi what I say nti ya prepare ho awie no say what to one mo profrim na say bo din say oh Obuoba sisi ya person me minister of health ko for onkrata bra enya fi na obeka say me VSS no gra no na we man ni say o na we bo say adwuma na opportunity na e buy no entumi de anka say do ko entumi nkoye nti you two na me de sombo na di kan be de e be boyen elu free ho a ye mpenufo no di yenim no so no omosu ka ho because yes edu baby a na amama neema no mu aye den dodo ama you two no say you two no de say abrabo bia wo sha sefoforo as a young person aya na abrabo na ye den nti say wanya na neema ma ngo kakra mfa ma wa e be den ama wo say baby a wo so bia pesa wo kɔ no obetumi aye den akwakoduru mi fa no say bia sesi ayi obi o ma watwa wakɔ school atwa de o pesa on to aso ono kasa twetwe ne mboto ma anya kakra so pesa to aso kolegu ana say okɔ UCC se den oba kwadu osika ebe bɔ no ene eniama ye de beto akwan mu no wontumi ntua bi nso a woni boafo bi ode wo kɔ sa UCC no enti da youth no owo pepa ne se opeso nko nanim but we akwanya ni ho because obekɔ na oho no no sikafo no ne ade no na ekɔ ti wona woni sika no bi no na fi de atia no so atia no so betra fi onim se wontumi anko school no dia na wora bona pem na fi de se nyame ambemu a na age ne nsam enti mpenifo na mwa ene youth no so yem bebere na kasa enso enye serious okay na onyi ni se eye system a ebia ne se wo ka se obi wo ho no ye willing to but obekoduru ho no sikatua ne nioma eno na ya na empe bebe ebu binu abamu so area me kra ma me forget it onyi ni se no ka ho bi system no so to be bia heading because system na se mpin for hwe no omo hu se abrabo na ya bo ne nya obi a na ewo bi eso omo ye system to the stand say be suit obi a oti Ghana kroma no bia but system na ye wom sesi a kroma no de system a efa bi pe na favor se bia papa bi nya minister bi papa bi nya doctor papa nya chiche ni pani bia ana police ni bia ye den ma sa ni pa no betumi akọ onim because me hwe medical ka bi mani de komi kroma me fia ye dwa ukaka woni a nipa wie university okuru mu no kura no endru be ten kura mnyini se bia bedu because ye den se wo papa ye kuani no betumi afford di wako legoni bi ye den scanner no benya no obekodu onu kwa na forms kura no yato ma omo eso omo kona ensesa nko omo qualify so meko school onu kwa no omo na omo nya kwanya no omo ye de omo wo because unimo bia sisi a obeko school a yise okosi obi so ukope ejuma yise system no so yes apena se ebema nkrofo bi abre system a ya upe bi a yase okosi obi so no de entumi mu obi a protocol no do so krum ha do protocol no Ghana bibia protocol se nipa ne kope ejuma ya protocol se school na abekwa protocol even se be nkrofo dia koye MCs na de na akra na e fa na ye protocol se unimo bi a oben na do a forget it se wo na wo qualify kra wo bo degree wo wiase ni na wo na nim wiase nyansa na kra betumi ababa ya adwuma ni na se wo nimo bia ni mo odin pa oben mampani pa awada so betumi aka bia ma wa ya fa ma ya mbo odin enso bia na nka wo da nipa na nka bo odin se be ya MC wa kema odan ha ka betumi ya adwuma no but protocol ni ntino na tof be bia ni kwa se e fanti se benfo ni tumi ya system ni ye na sa da protocol na eden efrim nipa no ebia ye hia de we ABC wa bi ni fabra o de ba wa qualify simple enti se me ti dwa na ma qualify se me ko university na se ma cho was ni me se ma pass correct
bibia e kama maduru legon yabisa me say wo certificate wan me de ato ma passing ko de say me nya kwanya de eco school ba nya system a ma pass no ne yasan oyinimi so pass power ne yasan ma wade foforo a hwa untumi endi so say de be ya school no unya kwan ko nti no ne yasan ma wade foforo untumi ntua nti untumi nkobi na obi ono no otenkran ono no bia ocho exams no kwade ye de ne compare wa ye de ne compare wa o ye far better but ono sika ofie odu wono mo a na yabana so protocol no ko sisi akopa adwuma the same thing sanete obi a ofie bia ne media dance say sisi akopa adwuma na say wunni mo bia adwuma no mu a even police say police ni we say fa forms wo online ye koye o internet so gran uye ni na wi a sade na wo ye wi ni na ye kwa ye na ya try bi pen obe be wi unhuru he. Okay, inti oba ho me so ama me na masan ba mo ho no de na was just initial we bi na me bisa omo afi ma yenhwe yen state of yen health sector e wo Ghana ha ya me sha se de free adwempa ho no mo the state of Ghana health sector e wo oman yi mu yenhwe the state of yen health sector e wo Ghana ha is it okay, is it cool na say enye okay a eya na me interested in say all these solutions mumu dey ba enye so enye obekọ dan government hospital enti den na ususu si eya ebeboa adwempa adepa. Okay, me that say na o hwe yen health we e wo Ghana ha no say ya dodo na e wo from say ye ko municipal ni mu adodo na we from te say wo ba achem da ha ma me sha se mfimi ya mediem wo ba achem da ha no say ya achem da government hospital ya ba ye enye e ba ya chepa na sa hospital we ene ba ya mpatam ha no say nyina friend say achem so aduro achia se say nkura atwa da ho ahia dodo na odan government hospital esom wo mo na hospital yi ahoden e wo fom kra te se obi eprepre mu odin sa accident bi na okọ odan government hospital eniema ne akade a ye de behwe nipa na edin wo honom na enye se mpanifo entimi nya hwe mpanifo betimi aye bibi na omo pagya hospital no because they be amaka so odan government hospital ye be pagam enso ye mpagam enti so ka se meye na wada meye na wada still saade na ha adwen wo sa facility hospital no ebe kofom enti akade ne niema wo se mpanifo pagam na hospital ya be show mpatam a acha esum nkronto abe se du enso ne akire no e wo so mo de san akade ne ba ho se na be ya sa hospital no so betimi emu betimi ayedu enti sa na wo hwe nkura atwa ho nyina ahia na obi yare mu odin ye panel na about that government hospital na esan se niema wo akade wo se ye de hwe ni na wo fom na wo se ye refer ni panel de ko kura to aso de se ko for dua kwatia nipa no se ansa nyame ambe mu a nipa no beduru ono na bibi de be ya anya ye nipa no enti se hospital bi ti se odan government hospital no eno de Obuoba nyame nim kwani na ho odin wo fom pa enti na ho odin e wo fom de no obi anim ati ase enti ususu se eden ena mpanimfo enye adwenkyere be na wo de ma wo mo a so mo de ye adwuma a ne a wo boss nyina ye ha wo ekoso ho and enye ade obi anim sir nti ususu se de ne yenye mfa ho. Okay, de misusu se mpanimfo enye mfa say hospital esum nkru to abeye enson ne akire no say akade a ewo se wono de ba hospital ho na eho no te say ade na hoden wo fom a wo se opagam ne mu yeduro enye dan a wo besie na mmom te say enuro ne akade a ye de hwe nipa ma nipa ho to no eno na misu se mpanifo mfa mra ho na se obi yare mu odin a mbetimi ahwe nipa na ewo honom na je se mo pagya hospital no hospital de ye pagya manya dan ene chese ya pagya mu na emom yakade enuro ene chese ya pagya hospital no enye dan na esi won. Okay, all right, me da sibi brain ti adwempa news anko ahenka na fm adepa na muso kra de ne papa yi kra ya okay nti na akosia adepa dumas ono enana no esisi ya no we are still looking at yen health system ewo Ghana ha enomo
then na omo esusu see ya ebeboa if not to add something crana just to improve near wo ho no dada no adwempa yeah that's why wo apomuden yen health sector okay kind news ota ehunu bi eduru ba bi kura no mete say yes kro bi wo ha ba bi odi ankan na okeka ne nsa ase na opa fridge bi koma clinic no ansa na omutimi anya ba bi di omunduro di ahye yeso omutimi di aduro di hye wo bi fridge mu na oyarefo ba yakɔhwɛ sɛ onipa no wofie onifie ne yɛka sɛ wɔkɔ afuom a gye sɛ yɛfrɛ no anaa yɛtoa no ɛwɔ afuom hɔ no mo nti yɛn health system anaasɛ sector no saa ne teɛ yɛntie wo nso adwenkyerɛ wɔ ho yo meda ase ɔbɔ deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛ health system no Ghana hanom no nsuɛ dodoɔ naa no ɛnkleke ɛnoɔma nhyɛ da ɛmfa na no we talk about the health sector na I think sɛ ɛhɔnom no mpanyinfoɔ gu so ɛyɛ ne deɛ ɛyɛ ɔma fam deɛ because aman bia ni wɔn ma bɛkɔ de health sector bɛ di agorɔ because ɛyɛ nipa ɛnkwa na sɛ yɛ ka for ɛyɛ youth day ne nti no mepɛ sɛ mede me deɛ ne kɔma workers ɛnɛ yɛ ka ne sɛ na maafo a yɛnyɛ ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ health sector ɔnom no na mɛka sɛ most of them no ɔmo mom na aba bɛyɛ bigger problem because wobɛhu sɛ wɔbɛwie school no a yɛbɛka kyɛ ne sɛ wɔnkɔ hanom ɛnkɔ yɛ adwuma no sɛbi mpɛduase ho bia wo babunu no wofiri akurase tum te sɛ deɛ meme firi akurase tum no but sɛ onya akonya no kɔ school ne wie ne yɛka kyerɛ ne sɛ wakɔyɛ wo nurse course na wie wakɔbɔ wo degree na abɛyɛ wo doctor awie na mmom kɔ sɛbi akura no ase wɔnom na kɔyɛ adwuma a ɔse ɔnkɔ obi timi kɔ na wakyerɛ nkrataa sɛ ɛhɔ deɛ mempɛ yɛde obi kɔ a wɔse mekɔyɛ demonstration adɛyɛ a yɛde me kɔ akurase it is a punishment saa we na mbɛsɛ mekama ne to yɛn mabunu a yɛba ne tirimu ni sɛ yɛkɔfa ne saa deɛ na kyɛ sɛ yɛayɛ sɛ sɛbio suban bi a ɛne yɛ compare to yɛn nananom kora no yɛbɛka sɛ ɔmo kora no ɛbɛboa yɛ because that time no wohwɛ obi na obi kɔ hospital a nipa no hu nurse ni ne kora mpo a timi ma wo yadeɛ no so te hu doctor ni na ha wɔbɛ welcome wɔ ha wɔbɛsi ma treat wɔ no etimi ma wo kora mpo w'ani gye ɛma ɔyadeɛ no kora mpo ebi kora mpo a ɛyɛ pressure kora na ɛso timi te but ɛnɛ yɛnhwɛ obi ya na ɔkɔ hospital a ɛnɛ nurse ni no sabi o empeduasa na atade na ɛhyɛ no kora mpo no watwa so aba beduru ba bi a wɔsɛ duru no ka normally no ka wo yɛ ɔba na ka wo hyɛ atade a de minim ni sɛ ɔba a wo sɛ wo yɛ ɔba pa no me wo yɛ ɔba pa de mami a watade yɛ wɔsɛ nketra wo kotodwe kakra kora mpo ɛyɛ me gas man nso na ase wo ba kotodwe de at least wɔsɛ tra but na yɛnkɔhwɛ health sectors wɔnom no entade a yɛhyɛ nurse fo nom de yɛ adwuma no yɛnkɔhwɛ but to me I think say there should be someone or be check saa nneɛma no yes but saa nipa no so nyɛ n'adwuma ɔno amu de akwase etia ɛne de yes ɛna ti ɔno ne de abɛda bɛka ɔno de etia ɛna minim sɛ no yɛ adeɛ baako a yɛka sɛ nurse fo no ane wɔn nyɛ deɛ a I don't know but ɛna no na wɔn hyɛ tade ɔno no pɛ no wodi bɛma no ɔno asa kotwa so yɛmfa no nto nkyɛn yɛnhwɛ the kind of treatment wɔn de ma patient ɛwɔ ayasabea hɔ ɛna ɔbɛkɔ baby I think sanam wɔ Accra na one of your church member no ɔyare yɛde ne kɔ hospital yɛde ne kɔduru ya obi yare a wɔwu na kaa bɛsi hɔ nom no sɛ ɔmo kɔ akɔfa bed na ade aba bɛfa nipa na to so no ɔma bɛgyina hɔ nom na na mu nso ne mu adeɛ na ayɛ no ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛna ɔmo ni mu sɛ puti a question mi hua nipa no so hia yɛka ne sɛ ɔwɔ emergency mu a ɔhia treatment so the kind of normal ya nurse for no bi ne ya doctors for no bi suban ya mo dan na di no enkyerɛ sɛ ampaye ne mabunu na yɛ ban because mostly no ɛna ɔkɔ ayasabia na ɛyɛ mabunu ya na ɛwɔ hɔ so ɔmo attitude no ɛwɔ so ɔmo hwɛ no ɔmo yɛ ne yie as far as meka about infrastructure say ɛwɔ sɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no no mebɛ sɛ memfa wɔ nya futuo ma saa mabunu na ɔmo ba no because of say we look at the hospital no woyɛ obi a wogye nipa nkwa wo ti sɛ sabi o memfa to nyankopɔn but wadwuma na wo yɛ no is similar like nyankopɔn adwuma na wo yɛ because wo gye nipa nkwa yes wo gye nipa nkwa wo atiasefo ayɛ wo asase ya so de wo ni yɛ nkwa wo na wo gye yɛ nkwa wɔ ha enti si eba na sɛ wo no na wo nyankopɔn bɔ no saa na ɔtete wanka wobɛpene ka wo mpene eti mesere sɛ mo a mo yɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ ayasabea no wo gye nipa nkwa wo wɔ sɛ wobɛgye adwuma no ntimi nya nyanhyɛ saa mo ntete ho no
mo cheche won na wo mo so no enye na dwuma no okay ti mo nya ne yie enye na dwuma eno no the words of Adwempa Hini Kofi Mensa news anchor morning show producer ena ote ne nka no health sector krono a mame enye ejeni mo en ajini wa na Kwame Asante wa fa hifa ene wa kan atoso ape ba bia fa asemu obedi broko obedi broko bia also dey ba odi yedin odi yedin also dey ba e be fire this year okay and still talking about health sector no nya ye dey anya say dey aka na yentimi ni honko mo am friend pa cho munya botre nanka response no me ene mo Kofi wie health na me response ye be rura sectors ni because me say me response so kaka o person response mamenye health in kuto no okay utam no so ai enti Obuoba na mo ka eye apomudi ho nsensensensem a me dem hu ni say aban no bibia ga na ha ye bibia aban adwuma no do so do what I say because say ban say government with the government hospital ya kemoda ene say me bibie hospital wa kemoda ha menyi ni say what the compare ukuru adwuma nim na hwe the way discipline no tough ma enye pe because they are private no uremu a be hu say doctor ni ye adwuma o ye adwuma nurse ni ye adwuma ye nurse ni ye adwuma no na fi na okuta phone on the boy chat ensi wo private entity nti ade internet sa zedi etie ni say they were private no penny no ne niama like yes ne niama eye pepepe yo esisi da kwan so no enya say na government na etie nti na say government ne ye ne say ono as a government no say bi as a taxes bi ni ade na say da so na man crofo dum bie hospital no bi ankra de na omo hwe no mo ye de omo tete so say de be ya enipa omo so kakra omo se no betumi bie hospitals what I say because the dey be never to government hospital the hospital government there enkofu obrebe wie school betena fie kura adwuma no munya binye because nipa dodo say na betumi akwa da government hospital kwa adwuma ho say na ye kwa nursing training yes who believe in privatization say ye dia shan kran no na the question is adenti na be ye ankran dia ye ma na ye but ya aban na ye hwan ya aban bibia the same human beings no ane wo ho enukre but aban bibia ne say me meko hunu ade say ade pa koye adwuma no wanye ne ye ni me koka che nipa na oye o say o tumi take action na oba che me say me mfa evidence mransa na wakoyeza but private inwentesa sa wona aye boss no bi adwuma moment a me hu ade na me kire say aje ni mba adwuma no wada nipa no regulated na ebi obetumi take action no kura wa mba adwuma ntem yes government dey understand it but say aye private say wona aye the right person say make asem chiwa moment me hu na me chiwa say ebia adepa ba adwuma no ene ese obekan news wan kokan okuta phone ogina say oye ko menyini say ye da to dey nkan betra say me ko evidence mransa na wakubuza adepa za dey dina oba wan mekan news dabi so what I say but government no say na tie oko hospital akese mpenifo no mo down no mo manage government no say BBC wo ho ana say so obi anhwe yarefo bi na bibi to na say wona oye ne busuani ana say bibi atom no anka say mo ye report na esunsunsu aso be sintam no ye be kokwa fa ko china na oba 2 weeks time de sana asem na je pansam it still sana be but so mu ja e de shan kran ne sa ebetumi aboa ama bibi aide aye kama say ankwankwa adwuma no bibi say wa adwuma no mu a onhwe ma ne nsai o mesiesie but government ko hwe odan government hospital na ko hwe so mu penti ho say 19 koju wonsin pia ko hwe de penti na ye ne de ene bia but na fa compare de eye akwankwa de na o mo yenti de meme hu ni say government no e so tete niam so say taxes na da so no mutumi ntua on tete so na say mo bi ntu na say obetumi support kakra what I say o mo support na enkofo no bebre ntumi bia hospitals me fa ne say ti say johase ya o mo ntumi government ntumi see clinic ankra bi betumi di ni sika ko see clinic si ho ade ya adwuma agini sika what I say na say obetumi nya license impodi ya adwuma no kwa problem it is a government no hu sa ne mani na say ohun say do beti agugu ne mama ono aban na kasa so ho beto no because mimi ko bie government mi ko bie hospital mi kuro ma nyini say me na makosa ko tran akoye nurse akoye doctor akoye security akoye ayi me fa nkrofo na ono aban na kasa so ho ato no ama sa ye padwumo no eso wati nkofo bre wie ss nursing training mu gu fie since 2017 18 na fo bre mu gu fie mu nya dwuma ne benye okay
okay mepɛ saa point ne paa sɛ aban ne ntimi nya on create system a mu bɛyɛ mmerɛ ama ankrankran no so atimi di ɔmo ho agyim ebi a typical example ɛyɛ radio ɛba first paa no yɛ aban nkwa ne timi bie afei duru baabi obie mu no ɛno na ama ɛnɛ so aba mfa so yɛ nyinaa yɛnya adwuma yɛ abosome so anya bia no kofi o wobɛnya bia di okay nti wei nso so ɛyɛ Joseph Kofi Ejiri ma yanko enkonko bonko kakra mfamfa sports sports ne kwa de yanka ya me se enya de a yebekọ oh I want say the state of Ghana sports. Yes, and also another entity out me say enkofo bebre e interest wo and me nanka wo point makomako enkron ofre me no nanka mo point makomako 9 so baby 11 na near chance ya me adoma Monday I promise say we will talk about this Monday kwanso wodom dia ene mame rozi ba kope na yenhwe ba kope no na afi me fa wo twene nhye fridge mu say Monday say yankopon ma kwan na yan so bo na nya konya biwa na yan so abedile with eno ababa me hwe say ebia ye de pani bi e de amame o de me fa say de pani bi de amame e Ghana no say ni no ye sports ni yenhwe so a okay one aspect first ade am de besi me ni so ni say onim say uko US a so onim say sa games across Tokyo Olympics games across Tokyo US for the winning more medals fan yes and you say who trace you at least some dem buy ya omu from schools and colleges okay training kwala from omu nkwala brem up to that college now omu promote omu dem ba no and from there no so no say omu eba Ghana say ya na say bi ombo mu say oboba okra onimrika tu javelin onimto volleyball onim body a omu fa ofia no ma omu fa anko straight to omu team ni mo nom de wako to college mu usua ade no na osan so sports na de ka ho na bibia so de ekoye de ma ho nti wati hu se nipa no we start usua ade no from ne nkwara brem no de eba nti wa wodi be se 18 years aba start ye no untimi anye de ento no first Ghana yabani schools ana ye schools and events games ayeye wo hanum sei and sisi ani nyina agiagu se obi krampo eko school mfa se presbyterianum sei na se ye komirika 100 meters ene ade so onimtu a se ye games na se odi nkunim wia ehefo na de ne fa ye manu opportunity o ba bia o boss atutu na jejam sa na de ye jama ne ko ni akofa omo ntimi perform wa abrochire no omo ye games no all right but abrochire no oye games no obi sin no e wa abrochire no ni akofa na maybe me say u kakrampa oye 4th class ni akofa ndi naba na spend a match sika bebre won honum na na ko games no akoko go in sport wo na aba na say sika kwa so if say penny bi etie na owo say opportunity no and asem na me penny u bi say adwo nche de fa ho a melink schools games no to the association and I say GOC no say every year bia no say yakwe school games a no bedi nkunim no ya first ubobo wi a ukọ original ana ukọ den ukọ zona wakọ original prepared udu baby nti say do one manipa no afront tie bi mu ansa na ye de echo from there create another indoor and outdoor trainings indoor and outdoor event fa mom sankofo no mba compete ewo events national stage no momu indoor and outdoor bi na be fan prepare no ho okọ Jamaica adan na me kan asem wa no say Usembot ya bondia obaba Usembot o si so no ne younger age wan kan na me so be so tu mirika o but mirika no nim tu enti ni school mu na ya hwese na kwa tu mirika esa okra mirika no nim tu but o so bobo by force omo force akwa ne say tu mirika o si dabi media ball na mepe enti school no tinase headmasters no tinase any omo mu di omo football ni na say omo mu di omo games nim no eni go say ye wa kura bi wa no say ni di Usembot mirika no nim tu but o si ball na bobo e ma government no edi anim ekohu Usembot ni parent etwa me say oba no si ahwe ne din a ye hu future bi onimu say emre bi ebedu no obatim Jamaica man ne aduru baabi e wo mirika tuo mu but o so bobo inti pese e be fa oba no so that say ni e se ne peti se mirika no ye dey tu and
ɔmo ɛkɔfa akora no de ne baayɛ ɔmo ne hyɛ dɛm ne ɔpɛ sɛ ɔyɛ biom de ma no yɛse today just tumurika nkeke ma yɛn na yɛn ma ne ɔpɛ biara ohia duana na kɔma no aso ɔmo de na to prison wo da me fan sɛ ɔda prison ɛna yɛ tuti na dwen sɛ bɔɔ ne deɛ ɛmboa wo ɔbɔbɔ onim ɛyɛ government ne na tu saa na mo no ɛnyɛ individual and from there yɛn nyinaa hu na Usain Bolt ɔgye tum so bɛtum rika no Usain Bolt bɛyɛ owiase and football mo wura class bebree mu ɛmfa ɔkɔ South Africa na ɔno Sundowns bɛbɔ a ɔkɔbɔ bi trials ɛmfa ɔso United bɛbɔ United ɔkɔbɔ trials wɔ nom ɛmfa tim sɛ bɔ no onim bɔ adwo onim yɛ ɛyɛ mirikatuo no nti government no pay attention to Usain Bolt no ɔgye gold medals ɛdma Ghana asise yɛ ɔde ma fɛn Jamaica so ata sɛ Ghana yara Obuoba Joshua sasɛm na wɔka no ɛfa saa games no no Ghana no sɛ wo ba ma hwɛ ade bia de mani atofo mahu sɛ obi enimrika kɔ na ɔwɔ rural areas te sɛ ahase ya nipa no onkodum pempen so bia because minimum nkofo bi omo ha no se omo komrika odan sports stadium won ma komrika ko zona sa ko he enko ba bia ba se nipa no wonkrambu ne mantemu na otimi komrika kakra bia yeti na ye hunta nipa na etimi pagya no so ba won ma won enkura sisei no won ko bia sa nkofo no so na ya de pa even normally oboba enye se nkrampo sisi ade ewuram abrochire nya kofa omo a ye ka so omo ye Ghanaians but Ghanaian affiliate no nya kofa from the maba wa ba ni omo ni madwuma ngen perfect o krom ha no so that say just nkwan wo ho nti obama no national first showcase no first we tu ni mlika no but on fan duru ba bia nti ade na ye dem omo and ye betwa nkomotwetwe yes so Saturday ni adwemu Obuoba Sports Stadium Obuoba Sports Stadium first omusi stadium no impenufo adwemu no num say Ghana ye nimirika 2-1 athletes ye yade in terms of tartan tracks na mutumrika also no e di twa park no hia ye but edu we na say ye be innovation ye be renovation Accra Sports Stadium no ye tartan tracks na fro ni nya ne say adwene o team from Likaton ye kuno na the football ba football is invest here and fashion ba nti ade a say ye ne de yen for football dey ntimi njaibo so that say but no more pray but the issue is near walk kan empanimfo no mo ye in charge of Ghana football now no ono mo di nkomo backside fine ideas near walk kan mo kan bi pa but the question is ade be nti na omo ntumi mfa nya adwuma regulations no hwe oboba ade no boba no na no say kase kan about hospital health issues na de nya why na regulate sade no but people are there we pay them but oba agenda nda ho minister we ba na nsen ya agenda nda or spending dollars on only Black Stars meanwhile the Ghana Olympics Committee asked for only 1% of normal spending of Black Star no some even say 1% no some the best sa Olympic Committee ni mu a abeboa emo omuko Olympics games na omako medals diaba but yemfa omako na template na da ho no and you have to follow it when regulate but say wo so a wo ba no utimi kan chem say wo ye empty uni hwe wo tirim nti mabeto template bi da ha nti no ano no there be odi an kan say okay me morning show ni e friend Maakye nti whatever goes on in there no you the host no you have to come out with ideas. Name city Maakye so. That's what I say. Or say morning show ni din the Maakye. About one thing they say Maakye. Say na unti show isu bio. Na di obi ba still na Maakye. Maakye. So what I say. It takes obi a okay say okay. Maakye no Obuoba de offense motivation message ebem. Maakye no Obuoba de bibi on friend no odadwen ana. Odachi e di bem. But me person me free one. Okay. Person the for ba. Instead dey me friend Maakye, me friend kokro. So what I say. Why na regulate until say ukita great idea so betina convince odi an kan say no Obuoba ye ni say that's when to friend Maakye no. But me ba no nyema we no ye ni no. Me nya say no money bi ti person change Maakye no e be kokro. Why na regulate and oba ukita say idea no.
but so we say eh maakye no kra bono impanifo ba so and maakye no mo yes maakye no mo de mo bibi kutu bi a yeah politicians ba o mo ko mo de kakra nza dia kokro no politicians em ba so minya bibi ndi nza dia na ma stick on maakye na minya ko manim because I say maakye no o mo bibi kutu bi o ba bi a maybe politicians for beba ema onya kakra o honom so what I say enti maakye no de do ne ade no ye enya maakye tse na maybe who yen before no or indifferent but because of kakra wo say sports honum ninti no on change ni nyana maakye da cause oba o change ni maakye oba de wanya bi adi so what I say o change the call say GOC a ebe de na kakra sa $10,000 $5,000 ne de ma Black Stars no oba de nya say mu $20,000 bi adi onya bi ndi okay inti onya bi ndi on that note no yeah the discussions no the basic kakra Nyankopon yaduma Monday I promise say we will continue na a fee sabre ko nyina ye youth month nti I say mam mabunu so kwan no so de o madwen kire se ne ne mo display mo intellect no matwa so sa enti sports no points no awo ni nyina nti aka point makoma 8 ba twima say wo twime bo a fa ni nyina she fridge mu mami nyame yaduma Monday no we will talk about it ni ahwe kwan ye nyina together Ghana betimi akọ nanim na ya hwe restaurant so a ni ase pe sponsors e wo sports mu on say oba hanu ma yesi Ghana ye yemfo bebre say no so another point but nyame yadum a brief bi kutuam nam de mo oba ya farming sector na who say all the tracks edifi abrochire bomma we ma yesi ye match into farming ti ye wo price bi e wo so aya udu pot e free so ye the same thing na we expose mu and no dey say man dey betena say be sports we no say tete so a e betena nya sports more facilities or another sports machines a e betim da ye adwuma o krum. All right, me that Sinti the words of a year head of sports I can FM ye Joshua kwa bena jenim and what is I say me di to edwa omo nyina display one more intellect wo show no so baby e dia drone dia nya say dwumadie no ane no so ye de ekọ na wie ye no ye de aseda beko ama odi ahenkan kwame ye boa the international killer original abozege man nyakopon hira ne pa na producer de ma dwumadie yi adwempa nyame hira no na kwame asante one hwe ya one day wahu je bia ye beto afa kire ha no one day na sada na eba kakra bra na sin nyakopon san yade nyame san yade o yade yi o kasa ye me de pa o yade yi mumu no kasa ye me de ba me sire nyame se on san o yade tentem na beto adwuma ne so o yade ya se wo ye program na 26 bi no we nim so wa sheda de a eniti ye de aseda de kwa ma wo utie ye fiti juoda bepem ene ye de dwumadie ne de si nyame ya adom na se Yesu ama Monday ye besan ba betoa osom kese ne so ofra me Obuoba Ofori Amanfo uhia me akira no afra me nsuruja na ma je so adwen amedwen amanga abi na ata na wa ata na abi na wa kire ma me nsen nyankopon ya adom a Monday ye besana hia me so so yi adwuma afia ampofo a oba betoa so oni Bra Nelson da bi so obo nyum de DJ Nelson omo de adwuma e de toa so ama hwe won si ni Yesu be mu a utumi nyini che makrao